pao po mene. Ovaj dio, donji dio, kičmi, po kičmi pao je po mene. Ja sam od tog momenta se pravio mrtav. On je jedno vrijeme, kao drštio je na mene, i samo je se ukočio. Izumro je na mene. Ostali tu u grupi sačula je se dvojica, trojica da su počeli pomagati, ranjeni su bili. Ovi su došli, dovršili. Tako je to nastalo. Dovlačenje, ubijanje. Kada smo došli na mjesto, neko je rekao lezite i onako kako smo pošli ne da legnemo, nego da padamo naprijed. Dakle, leđima smo im bili okrenuti. Počela je pucnjava. Ja se nisam bacio, nego sam pošao da padnem i kasnije ne znam šta se je desilo. Mislio sam da sam završio. Onda sam osjetio jaku bol u nozi, nisam smio da vrisnem, ali sam se ustegao. Tada je se rafal začuo sa desne strane, ljudi su padali ovako na lijevu stranu. Mene su ljudi oborili tako da čovjek je pao prije, ostale mi ruka moja desna preko njegovih grudi i završeno je pucanje u stojećem stavu. Tada je jedan zašao i sve pojedinačno još pucao po ljudima. Ja sam zaključio, prestala je ponovo pucnjava, ja sam zaključio da me nije potrefio metak jer nisam imao velike bolove. Jedan je pogođen čovjek zatražio dotuci me, a on njemu viče polako, polako. Vidio sam da će nas pobiti sve. Dok sam ja ležao, ne znam više šta je se dešavalo. Tolika je buka, dim i pucnjava bila da ne znam ništa, samo je hučalo. Naprave pauzu, odmore se pa ponovo uđu unutra i onda pucaju koliko im je želja. Onda kad to prekinu, onda samo seriju bombe bacaju kroz prozor, kroz ulaze te. Samo bombe. Bomba mi je padala blizu 2-3 metra od mene. Tako da me zakačila jednog momenta. Samo mala, okrznuo me taj od bombe geler po leđima. Znači bio sam sav, plivao sam u krvi, smočen sam, sav od krvi bio. Toliko je bilo toplo, potrbuške sam ležao. Znači kao da je žar pod mojim stomakom, kao da je vatra naložena. Toliko je toplo bilo od te krvi. Ja sam pao odmah, a tako su pali i ovi momentalno ko rafalka sa svijećem. I rafali kad se utišali, onda jedan pita ima li ko živ? Jedan kaže imam ja, a drugi kaže imam ja, haj me ubij. I ovaj je prešao samo po jedan metak, cvak, gotovo, ljudi mrtvi. Ja mislio, bili se javio, neću. Dogonili su po kolonu, 7 kolona, tu su još dočerali, ja sam tu ležao. Metak sipa oko mene, sa sviju strana, doli ispod nogu, iznad glave, sa strana, a lume srećom ne udara nijedan. Zemlja se diže, kako se diže zemlja i kamenja ozdo, tako mene po leđima ozgom pada, obasipa, ja ležim i jedan me je samo malo u lakat kao opurio, ništa više.